Yes, this is Angelic Voices celebrating 10 years. Kutumikila Yehova. Hallelujah. Naona ukulu wa Yehova chinyete nyete pala wakukwezya muntu wakufumba chala vichwapi vya kunyozeka wakuvitumbika chifukwa cha kulabisya mukati mumtima mwabo. Angelic mama Eloti kukondelela umuya wanase tikuyimbila fumu. Angelic mama Eloti kukondelela umuya tilwela nkondo tikuyimbila fumu. Yeah, uchizi winu ulipa ise ungegenge shuta wa moyo imwe muliko uzaku Batebeti bafumu bakusoleka apo tikapulika nchembu tikazomera kutali uko tafuma vyaka 10 banandi bakawelela iseni forward deliver nanga visuzye uli Mwanyuzeka movie nandi kwa Angelic matuke kanadi kweni mundata ya Yesu matingika randu wakatenga yimarenge kwa ya hii Angelic